La Confederazione incassescha la taglia anticipada sin las entradas dels tscheins or d'obligaziuns. Las persunas che viven in Svizra survegnan puspè en avos la taglia, sche las indiceschan ils tscheins en la declaraziun da taglia. Per interpreses e per persunas che viven all'exterior, esi per part complicia e per part insomma bec pussaivel da pretendere en avos la taglia anticipada. Per quai esi main attractiv per elles d'investir daners en obligaziuns svizras. Per consequenza vegnan obligaziuns savens messas in il mercià en auters pajais che n'han bec ina taglia compareiabla. Quai fa don all'economia svizra. Il Cussegl federal ed il Parlament volen per quai abolir la taglia anticipada sin las novas obligaziuns. Contra quai esi vegni fatg in referendum. Il comité argumentescha che cunzont investiders gronds dall'exterior profitassen dell'abolizione e che la reforma cagiunas da pli criminalitat fiscala e grondas perditas da taglia. Da che se tracti en detai. En cas d'obligaziuns funziona la taglia anticipada uscia. Cina investidera o in investider survegn in tscheins da 1000 francs sin sias obligaziuns, vegnan paiats ora mo 650 francs da quel. 35% dels tscheins, pia 350 francs, van sco taglia anticipada a favur della Confederazione. Questa taglia anticipada da 350 francs survegns per regla puspè en avos dal tutta fac u per part, schins indicescha correctamain ils tscheins en la declaraziun da taglia u schins fa una domanda de restituziun. De medema moda e maniera funziona quai tar ils tscheins sin da buns da banca u sin dividendes. Ils tscheins d'obligaziuns en però sottamess alla taglia anticipada mo, sche las obligaziuns en vegnidas messas in il mercià en Svizra. Per quai emetten bleras interpreses svizras lur obligaziuns en pajais, nua chi vegn incassada in a taglia anticipada pli bassa, o nua chi na vegn incassada insomma negina taglia anticipada. Per render il mercià d'obligaziuns svizzer pli attractiv sin plaun international, han il Cussegl federal ed il Parlament concludi d'abolir la taglia anticipada sin las novas obligaziuns. Medemamein vegnis abolida la taglia anticipada sin tscheins da buns da banca d'investiders ed investidres dall'exterior, co da persunas giuridicas quai en per exempel societats anonimes. Per garantir qu'els sottometten ils tscheins alla taglia, dati l'obligaziun da manar ina contabilitat ed il barat automatic d'informaziuns. La finala abolis la reforma legislativa la taxa da svieutas in obligaziuns svizras. Questa taglia sto minche mai venir pagada cura che obligaziuns vegnan compradas u vendidas. Las consequenzas finanzialas della reforma dependen da blers facturs e napon bec venir stimadas dal tutta fac. Cun les datas disponibles fa l'administraziun federala da taglia la sua andanta stimaziun. L'on della realizzazione della reforma se reduceschen las entradas della Confederazione ter la taglia anticipada e ter la taxa da svieuta per minche mai ina summa da plirs 10 milions francs. A pli lunga vista importa il minus d'entradas minche on 215 fin 275 milions francs, sche las condiziuns economicas restan constantes e schils tscheins restan bass. Sch'il nivel da tscheins cresce dentant vinavant, s'augmenta il minus d'entradas che d'attribuir alla reforma. Sch'il mercià d'obligaziuns svizzer cresce per via della reforma, incassassen la Confederazione ils centuns e las vischnancas puspè da pli taias. La reforma finanziassa sezza. Per il comité de referendum creesce la reforma della taglia anticipada drechts specials per ils concerns gronds e promova l'omissiun fiscala. Quai na sia bec capibel. Entant che la taglia anticipada vegnia mantenida per las votantes ed ils votants, vegna ella abolida per ils investiders gronds d'obligaziuns e per ils oligars. Ils spergnaders normals vegnissen dijat vantagiats. Las consequenzas del project vegnan bagatellisades. En cas d'in nivel da tscheins da 3,4%, s'augmentassen las perditas da taglia sin 600 fin 800 milions francs per on. Il quint paia la populaziun. Tras la reforma volen il Cussegl federal ed il Parlament far returnar las facentes d'obligaziuns en avos en Svizra, e las emigrescien numnadamain da pions all'exterior. Tras l'aboliziun della taglia, diventassen las obligaziuns svizras pli attractives.
Per interpreses e per investiders della Svizzera e dell'exterior s'asminuis la lavur administrativa e tant il stadi scoer les interpreses pudessen sa finanziar en moda pli favoraivla. La reforma dalla taia anticipada saia una gronda chanza. E la procuria numnadamain per da pli entradas fiscalas e plazzas de lavur. La Svizzera sco plazza economica diventia uscia pli attrattiva. Per quests motivs recomandan il Cussegl federal ed il Parlament d'acceptar il project.